Dit is 'n huis. Ons het verduidelik waar dit is. En kunnen we zeggen, maar waar ons bly het presies. Dit is ook in die omgeving van Kroonlozee, die laag in die achtergrond. Kijk die weerkaatsie die daar geanimeerd. Daar een bootje daar ergens, kom eens kijken of je hem kan zien. Dit is aan die boorpunt van Kroonlozee die neer afgeneem in de richting van ons woonstel. Ik hoop jullie kan zien hoe helder is die water. Feitelijk rampeloos. Fantastische dag.
Handladers vanaf. Ek is nou gesluit richting hoor. Daar te be die man is hier bietjie voor hom te staan. Jy sien daar as jy afdraai vir die afval. Neem jou aanpassen. Ja, ik neem aan. Kijk die pad hier zo. Ja. Die sneeuw. Moet ik hem nog aan afnemen? Moet ik hem nog aan afnemen? Nee, wat dan? Maar aflos. Maar ik moet een ander goed afnemen, niet om afnemen. Ja, die is nou klaar. Ons het om. De richting nemen die paardjes. Ons is hier boven op die berg. Bij het uitzichtpunt. Kijk net hoe fantastisch is die bergen in die achtergrond. Ek gaan hier staan kyk. Wat wil je zo? Steeds nog hoor. Ons is in die ijsvelden. Natuurlijk baie gesmeld is al. Hoe diep af is het hier. De meer was geweldig hoog boven toe mij gaan om die berg. Ik ken die dorpje daaronder wat ons doorgereden heeft. Net op die kabelspoor vir die skiers. Het wordt dus duidelijk. Die lopen op die ijsvelden boven op die berg. En s'nachts, dit is niet ijskoud. Maar we lopen op de sporen. Ik hoop dat we op je rechte pad. Zie mama.
Mama? Hallo? Liefde? Waar jy en Andries vir my? Beweeg hoor. Hier, kyk net hoe lekker staan hulle hier. Kyk net die sneeu. Pa beweeg 'n bietjie. Andries sukkel daar in die sneeu. Tot in sy knie was Tot in sy knie was binne. Andries, jy gaan val. Wie sal ek sê, hy's 'n man wat 70 is, Ja. wat nou 'n bietjie hartprobleem het. Die berghuis hier daaronder ook. Waar jy die huisie moet? Julle, ek neem hom nou. Jy weet, ons weet nie wat 'n bevoorrecht het ons om